Kublish buni people log bro ki mentip entah kadika free training tang apo jongka kasan sengi don ka kidota artillery training entah ka electrical appliance repairing arc electronic appliance repairing kadika free training entah ki kena sama apo jongka miklia kadika free training mo. Under the schemes racing and accelerating MSME performance RAMP kadika scheme racing kadito kuma kada scheme racing and accelerating MSME performance RAM kabar penlong na po jongka DCIC Government of Miklaya kajakaban training kade po GCIIT Society po mokorwan pini oru ikis hakani training pini oru ikis certificate nota kajakasa pa pilot training tapo kasan sengi kajakasa kajakabam ru pini free mo an airu ikas stipend ya baru itu ki kena kibawan training tang po kasan sengi pini oru ikas stipend nota ki certificate ru pini yo nota kabam kajakasa ru free tapi nota ki badan interest ki bakwa ban wan sing training pilaban kontak lan di pilaban pagi itu kin barpun harum kin sabu tem tak itu badan interest sakol kijing tibi bakam dia sakol kita kin barmo pilaban kol union bar kendain railway san not sau arsan wipra lan ni pilaban kol union bar kendai opra kendai nyo sau kendai pra sau kendai nyo pra dai kijing tibi bakam benia kijong pilaban kol itu bar ada pim sutu bat kenika training kamde jam taki basa amo korwat naki basa apo sawes nrei kadelang nem taki balas chlong ro kalong kumju hi nam taki bana non stoing bana mairang ki bana rani kor lu kalong kaju hi kat pi bakwa ban wan mo kade po mo korwan kajakasa kajak training ru kade free ru na dong shadong mo teram taki tu ki badan interest pangkane ke training pila ru ban phun ki tu nambar pin apply no kam kloy balap suka kut kapuar mo tangki di jumtip no ara spimta subhaban share mar subscribe like ru ka channel jonga komen ru la pidon kinu jing kiding jing don kam na kinu ki daw ngan saya rabe piru kumju mo kublish bun